дуруди гарми моро бипазиред. Фурсукови навбатиро дар бобати бемории COVID-19 омода кардем. Ҳадаф аз пешниҳоди ин мавзӯъ ёдрас кардани роҳҳои пешгирӣ ва рӯшанӣ андохтан ба якчанд масъалаҳои марбута. бисёр масъалаи муҳим. пеш аз ҳама барои пешгирӣ мо бояд чӣ кор кунем? духтур ҷавоб мегӯяд. гӯш меандозем. пеш аз ҳама мо бояд тарзи ҳаёти солимро ҷорӣ намоем дар худ. яъне ки ташаккули тарзи ҳаёти солим, ин ғизои солим, бештар ба варзиши бадан машғул шудан, истифода аз маҳсулотҳое ки аз меваву сабзавот бой мебошанд, хусусан аз он маҳсулотҳое ки истеҳсоли ватанӣ мебошанд, бештар истифода бурдан дар кор. яъне ки мо бояд ғизое истифода барем ки онҳо камравған, камшакар ва камнамак бошад. боз чиро тавсия медиҳед? азбаски ҳоло фасли гармо аст, бештар нӯшидани об тавсия дода мешавад. об ба маънои оби ҷӯшида дар ҳолати на он қадар гарм ва на он қадар хунук, афшура ва шарбатҳое ки аз меваҳо тайёр карда мешаванд. ва барои пешгирии бемории сирояти нави коронавирус 19 ҳатман бояд ки то як муддати муайян, то он даврае ки ҳатто на танҳо бемор, ҳатто як гумонбар дар рӯи дунё ҳаст, мо бояд ки ҳатман он қоидаҳое ки ба мо ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад, дастурҳое ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ пешниҳод шуданд, яъне ки риояи ҳатмии масофаи иҷтимоӣ, гигиенаи дастон, тез дастонро шустан бо оби равон, бо собун, аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода бурдан, ҳатман ба бар намудани ниқобҳои яккаратта, без зарурат ба ҷойҳои ҷамъиятӣ, ба ҷойҳои серодам сафар накардан. инҳо чораҳое мебошанд ки моро аз ин намуди сироят пешгирӣ карда метавонанд. дар бобати ваксина чӣ мегӯед? шахсоне ки ваксина мегиранд, пеш аз ҳама онҳо бемор намешаванд. агар гирифтор ҳам шаванд, онро дар як шакли сабук мегузаронанд. асосан ба ки ваксина гузаронида мешавад ва ба киҳо мумкин нест? тамоми одамон айни ҳол аз 18 сола боло ба ваксина фаро гирифта шудааст дар саросари ҷумҳурӣ ва тавсия дода намешавад ба шахсоне ки айни ҳол ягон намуди шакли шадиди бемориро гузаронидаанд, ё ки ҳароратбаландӣ доранд, ё ки ба зукоми мавсимӣ гирифтор ҳастанд. айни ҳол шахсоне ки ҳомиладорон, шахсоне ки дар кӯдаки ширмак доранд, ба инҳо тавсия дода намешавад. пеш аз гузаронидани ваксина табибон одамонро ташхис мекунанд? пеш аз гузарондани ваксина дар ҳама ҳуҷраҳои дорugузароне ки ташкил карда шудааст дар марказҳои саломатии шаҳрӣ, ҳатман дар назди ҳуҷраҳои дорugузарони эмгузаронӣ, дар он ҷоҳо табибони иммунолог, табибони терапевт, сироятшинос ҳастанд. онҳо ҳарорати бемор шахсро месанҷанд, шаҳрвандро, фишори баданро, шикоятҳо, агар ки аломатҳои хосе ки барои беморӣ гуфтем, агар ки дар онҳо мушоҳида нашавад, дар он сурат онҳо ваксина гузаронда мешаванд. онҳое ки коронавирусро аз сар гузарониданд, ваксина гирифтан тавсия дода мешавад? шахсоне ки бемории сирояти коронавирусро дар соли гузашта аз сар гузаронданд, онҳо метавонанд ки бе ягон мамнуият ваксинаро гиранд, зеро ки ба онҳо барои шахсоне ки аллакай гирифтор шуданд, ин ягон зараре намерасонад. баръакс ҳамун системаи иммунӣ ё ки масъулияти бадани онҳоро баланд мекунад. вале инҷо бархе аз мардум бар он ақиданд ки баъд аз сар гузаронидани бемории COVID-19 организми онҳо гӯё масъуният, яъне иммунитет пайдо кардааст ва ҳоҷати ваксина гирифтан нест. шумо чӣ мегӯед? не, иммунитет пайдо кардан баъди гузарондани бемории сирояти нави коронавирус COVID-19 иммунитет пайдо мешавад. лекин ин шаҳодат намедиҳад ки баъд бо навъи, яъне ки штам мегӯем, дар забони тиб штам мегӯянд, яъне ки барангезандаи сирояти коронавирус вай метавонад дар як муддати кӯтоҳтарин намуди худ, шакли худро тағйир, мутатсия мегӯянд дар забони тиб, яъне ки ваё иваз карда меистанд. барои ҳамин ин ҳеҷ вақт
ما گفتن نمیتوانیم که مقصد وقتی که نوع کووید 19 که شتام‌هایی که مثلا نوع در دیگر دولت‌ها با خیلیتن نمود دلتا پلوس هیچ وقت هیچ کفالت دادن نمیتونه که با نمود مقصد نوی همین نمود سیرت آنها گرفتار نشن. برای همین چاره اصلی این چاره هایی که برای پیشگیری بیماری چقدر در بالا قید کردیم حتما باید که رعایت کرده شوند. تشکر. در بابت استفاده نقاب چی میگویید؟ ما بسیاری وقت اهمیت میدیم شخصان نقاب هایی که یک کرته هستند مدت های طولانی استفاده میبرند. وقتی که نقاب تر شد وقتی که یک مدت معین استفاده بردن حتما باید که آنها عوض کرده شوند. یعنی که اینها خود همچون یک منبع سرایت حساب کرده می شوند. درباره دستپوشک ها چی؟ دستپوشک البته که حفظ میکند. دستپوشک حفظ میکند با اون خاطر که وقتی که پیش از همه ما باید که با بیمار ما یعنی کارمندان ساحه طب نه شخصان شهروندان باید که آنها با شخصان بیمار در تماس نشوند، علاقه‌مند نشوند. هنگام شخصانی که در خانه ها با شخصان بیمار برای نگاه بین هستند حتما باید که از دستپوشک استفاده کنند. خوب شده است. تشکر زیاد. سلامت باشید. در تلویزیون و عموما تمام رسانه‌های اخبار کارهای فهماندهی برای پیشگیری بیماری کووید 19 رفته ایستاده است. در گازیته ها می نویسند، در تلویزیون نشان می دهند. باور داریم که مردم همه از این قاعده ها واقف هستند، ولی پرسکاو میکنیم و میپرسیم که مردم از قاعده های پیشگیری بیماری کووید 19 آگاه هستند؟ کنی با کار سر کردیم. پوشیدن دستپوشک، رعایت کردن مسافه اجتماعی، هر زمان شستن دست با محلول اسپریت و غیره. قاعده های پیشگیری بیماری. یکم اینکه بسیار نزدیک به هم دیگر نشوید. دوم اینکه باید وای باشید، نقاب داشته باشید. سوم اگر توانید در جایهای انبوه مردم کمتر بگردید و داروهای بسیارتر استعمال کنید بر ضد همین کرونا ویروس. نقاب گفتن و آنتیسپتیک قطعی استفاده بودن آنتیسپتیک. ماسک کردم با آنتیسپتیک استفاده بردم. سفینه سوالی عادی داره. وای وای. روی کردن بهداشتی رعایت کنیم مسافه یکی بیرون میبره دستوری شدن در کار. کووید 19 امروز خریب تمام جامعه جهان رو فرا گرفته است صورت نمودی بیماری. البته راهی پیشگیری که توصیه دکتران مثلا متخصصان ساحه طبی است رعایت کردن مثلا این قاعده سانیتری نمودی بیماری این همه وقت استفاده بردن این نقاب‌ها رعایت نمودن مسافه اجتماعی دستان و سر وقت شستن با موادهای کیمیایی دیگر همین راههای پیشگیری هستند که متخصصان پیوسته در وسایل اخبار عمومی متخصصان ساحه طبی تاکید میکنن اگر ما همون خب توصیه‌های امور را مثلا با متد پیشنهاد کردی امور اگر ما رعایت کنیم البته این برای پیشگیری این نمود بیماری مساعدت میکنه. تلویزیون سفینه این برنامه پرسکاو سوالی عادی داره. پیش از آنکه با خانه وارد میشویم اول باید دستانمون رو با صابون شوییم، نقابمون رو همه وقت با خود گیریم، در کوچه ها یعنی قاعده سانیتری گیگینی رو رعایت نماییم. در خانه وقتی که به خانه وارد میگردیم از کودکان میده یعنی که پیش از آنکه از راه به خانه وارد میگردیم از آنها دورتر گردیم و باز راههای گوناگون هستند. حاضر بیماری کرونا ویروس خیلی اوج گرفته ایستاده است. ما باید همه وقت قاعده های سانیتری رعایت نماییم با خود اسپریت یعنی آنتیسپتیک های مخصوص سالفیت های مخصوصی ولاژنی گرفته یعنی که با درها از همین آدمان مسافه‌ای که معین کرده شده است یعنی یک متر یا 1.5 متر از آدمان دوری جاییم. در جای جمعیتی نقاب پوشیدن در کار دست روی شستن تازگی اول این با دست حل نکردن از جای جمعیتی دورتر گشتن. همه وقت تازه نگاه داشتن خود و با همین آنتیسپتیک همه وقت برای خود انسان باشد و دوری جستن از نزدیکان. این اساس تازگی دست با صابون شستن مواد آنتیسپتیکی استفاده بردن نقاب پوشیدن مادام راه پیشگیری همش وابسته خودی آدم داره. هر کس که سلامتی میخواهد باید که خودش احتیاط کنه. برنامه پرسکاو شما راههای پیشگیری کووید رو میدونید؟ سراسیمه نشوجانی اپیش. Avvalambor tozalik gigiyenasiga rioya qilaman. Misol uchun ertalab turgandan keyin обязательно qo'llarni yuvish kerak, sovunlab. Keyin masofa saqlash kerak. O'zimizdan maskalar olib yuribmiz. Gajin joylarga borganda maskalardan o'zimiz maskalar bilan himoyalaymiz o'sha Coviddan. Maslahatim Coviddan ehtiyot bo'linglar.
راه‌های پیشگیری کووید پیش از همه این با تازگی رعایت کردن، از جایهای سیر و دم دوری جستن، خب نقاب محافظتی رو کردن، دستا رو همیشه با صابون و محلول‌های سپیرتی تازه کردن، اینها می‌باشد. خیلی هم نقاب کردن و نقابونیم و دست پوشک کردن ای محصولات های انتیسپتیکی استفاده بودن. خیلی از شخص سلامتیش در دست خیچه باید به احتیاط کنیم. اصلا دوزی همین وقتی هست که همین کسالا بسیار شدگی هم باید همین احتیاط کنیم. این برنامه پرسکوت بله نقاب کردن دستا رو شستن مثال در جمع آمد در بین جامعه بسیار نگشتن همین راه‌ها رو اگر سری وقت انجام بدی بکنی گرفتار نمیشوی. شستن دستان دیگه شخصا رو رعایت کردن نقاب کردن در جای جمعیتی دست شستن پیشگیری کووید رو میدونه؟ سوال عادی داریم تو باید حتما نقاب کشید دستان رو تست شست خیلی خلاصا گیگین شخصی رو استفاده بردن در کار. درست. ما راه‌های پیشگیری کووید رو میدونه؟ یکم باید که دستان خود را تست با صابون شوییم. دوم باید که ماسک محافظتی داشته باشیم. سوم چی میگن؟ مسافه بین یکدیگر را رعایت کردن. خوراک‌های سرغذا خوردن. در جای‌های جمعیتی کم گشت و گذار کردن. ماسک کردن در کار، دست شستن در کار، پیشکی کردن در کار، دوری فاصله گرفتن در کار. یکم درجه ماسک برقرار کردن، دست روی شستن هر روز. استفاده بردن از انتیسپتیکا، تست دست رو با صابون شستن در جای جمعیتی مثال کم بعد از جای جمعیتی دست رو با محلول شستن. ما باید از نقاب‌ها استفاده بریم از انتیسپتیکا استفاده بریم به خاطر سلامتی خودمون. مثلا ماسک میپوشید حتما پوشیدن نقاب بعد شستن دست استفاده بردن محلول‌های انتیسپتیکی با دست سلام نکردن رعایت نمودن با تازگی گیگین پیداش دستان رو باید سپیرت کنیم صابون خاطی باید بوشیم هر دفعه که بیرون میبریم یا که هر چیزی که میرسه ما باید با صابون دستا رو صابون شو کنیم. ما راه‌های پیشگیری کووید رو میدونه؟ پیشگیری از بیماری کرونا ویروس اولا اینکه میگویند در عرفیات که طبیب هر یک شخص خودی است قطعا رعایت کردن گیگین شخصی یعنی تازگی. دوم با محلول‌های انتیسپتیکی دست و خود را شستن تازه نگاه داشتن در جای‌های جمعیتی در جای‌های سیر آدم کمتر تشریف آوردن دوری جستن از جای‌های سیر آدم. بعد در کوچه وقتی گشت و گذار میکنی حتما که از نقاب‌های محافظتی باید استفاده کرد و فکر من این بهترین پیشگیری راهی از بیماری کرونا ویروس میشه. گپت راست. سلامت باشید. خیلی شاد گشته. زیرا همه قاعده های پیشگیری بیماری را میدانند ولی باز هم خوبتر می شود اگر ما به این قاعده ها رعایت نماییم. خیلی که میگویند راه اساسی پیشگیری این بیماری واکسینه کردن است. پس بیایید از مردم میپرسیم که واکسینه گذرانیدند یا نه. کارها چطور؟ در آخر نتیجه را باشد معلوم میکنه. واکسینه کردیم. البته دو بار. نکردم. نه نکردیم. بله ما در اساس خب وای تیوی دو مرتبه ما واکسینه کردیم. یک مرتبه 3 ماه پیشتر بود، یک هفته گذشته مثلا مرتبه دوم این نمودی واکسینه رو ما وای کردم. واکسینه گذراندیم. آنیقو کردیم. نه. واکسینه گذراندیم. Vaksina yo'q, hali qilganim yo'q. Albatta. Vaksina ne Rusya? بله. نه. والا نه. نه راست دیگه. vaksina کردم. vaksina خطایی کردیم. بله. 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 vaksina. نه. سپاس. اکنون به آنهایی که واکسینه نگذرانیدند رو می‌آوریم. برای چی واکسینه نگذرانیدید؟ البته اینجا نه هر کس خواست جواب خود را بگوید ولی هستند نفرانی که پاسخ گفتند. کنی؟ آخه شرط میره کردن. این طلب زمان است. وقت نداریم. فکرش نیستیم. عجیب. دیروز باید واکسینه میکردم من اسپید نکردم
ва имрӯз омадам гуфтан маълум нест ки ваксина мегузаронем ё не. аҷоиб ко ҳозир барое ки фишори баланд дорам барои ҳамин камтар аз сабабе ки бемор будам ба ҳамон хотир аз сабаби вақт набудам барои положение мада мумкин нест. раҳмат барои посух. Акнун бошад нафаронеро мепурсем ки ваксина гузарониданд. Барои чӣ? барои пешгирии беморӣ. барои ин ки пешгирӣ кунам, барои ин ки ана бармаҳал аз дунё наравам. барои пешгирӣ карданам. барое ки пешгирӣ аз ҳамон эҳтиёт кардам. яке аз роҳҳои пешгирӣ ин намуди беморӣ масалан ваксинакунӣ ки албатта бинед қариб тамоми намуди бемориҳо ҳастанд монанд бемории фалаҷ ки масалан кӯдакон ҳозир ваксина мекунанд як шакли профилактика пешгирии намуди дил масалан беморӣ ин ваксинакунӣ аст. ман мефаҳмам ки ин хеле масъалаи муҳим ва ин ваксине ки COVID-19 масалан намуди бемориро мекунанд албатта ин як шакли ба он хулосаи мутахассисони соҳаи тиббӣ ҳамчун як шакли пешгирӣ намудани ин намуди беморӣ аст. барало ба ҳамин хотир мо барои ҳимояи саломатии хунон ҳифзи саломатии хунон рафтем ҳамун тавсияи мутахассисони соҳаи тиббиро ба инобат гирифта ду маротиба барои бо мақсади пешгирӣ намудани ин намуди беморӣ аз ду маротиба ваксина кардем. омадем дар поликлиника ваксина гузарондем барои пешгирӣ намудан яъне ки ин ваксинаро ба мо гузаронданд. барое ки пешгирӣ кунем COVID-19-ро. барои пешгирӣ карданам чи COVID-19 барои пешгирӣ пас ба дигарон ҳам тавсия медиҳед? албатта ҳама инсон гирад. мана шахсан гуфтам ки ту як бор писаршугӣ наги ки гирифтам ягон вай нест ҳамаш 100%. гирифтам раҳмат мегум давлата ҳукумата ғамхӯрӣ ин барои аҳолӣ барои саломатии организм барои пешгирӣ намудани COVID-19 офарин барои пешгирии касалӣ барои пешгирии касал барои пешгирӣ шумо ҳам тавсия медиҳед? бале тавсия медиҳем ки ваксина кунанд бо маслиҳат бо ҳамун духтурои оилавӣ барое ки ҳар як одам ҳар намуд касалӣ дорад барои он касалиашро зиёд накунад. ба хотири пешгирии COVID-19 барое ки аз коронавирус халос ёбем барои пешгирии ковид. раҳмат нағз дар пурсукови навбатӣ ҳамагӣ 30 нафар иштирок карданд, вале аз онҳо 19 нафар ваксина гузаронидаанд. 11 нафари дигар бошад ҳоло на. медонем ки ҳар шахс мехоҳад саломатии хуб дошта бошад, зеро ин ганҷи бебаҳост. пас имрӯзҳо барои ҳифзи он кӯшиш бояд кард ва ба қоидаҳои ҳифзи саломатӣ риоя. хайр дӯстони азиз, то пурсукови навбатӣ саломат бошед.